Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka dithuto tsa rona ka jeno re nka thuto ya 54. Re bala ho Mareka kgaolo ya 8 temana ya 11 ho isa temana ya 13. Mme jwale sehloho sa rona sa tsatsi la ka jeno e tla ba Bafarisi ba kopa mohlolo o tswang lehodimong. Bafarisi ba kopa mohlolo o tswang lehodimong. Kapa Bafarisi ba kopa pontsho e tswang lehodimong. Ngwaneso ya ratehang, re ntse re ya le wena ka jeko lena re qadile thuto ena kgaolong ya 8 bukeng ya Evangelii ya Mareka. Re ntse re sheba sepheo sa rona ke hore re lemohe hore re ithute hore na Mareka hantle le sepheo sa hae ne le hore batho ba tsebe eng. Ntho e kgolo eo a neng a ntse a e ruta ne le taba ya hore batho ba tsebe Jesu, ba mo nke Jesu e ne le motho jwalo ka batho ba bang. Empa hape ka hare ho yena, ka hara botho bo ba hae ba fumane hore e fela Jesu e ne le Modimo, ke mora wa Modimo, ke Modimo ka sebele. Jwale Bafarisi ba ne ba tseba hantle hore Jesu o entse mehlolo e mengata. Ba ne ba tseba hantle hore jwale o fihlela mona ka nnete o sa entse mehlolo e mengata, empa mona ho bonala jwale ba tswile ho ya fapanyetsana le yena ka dipuo, ba batla pontsho e tswang lehodimong. Re tla bolela lebaka ha nako e ntse e ya hore hobaneng ha ba nang le hore jwale ba tle ho yena ba batle pontsho e tswang lehodimong. Mokgwa o bahlalosi ba bolelang taba ena ka teng ba bontsha hore ha Mareka a re mane ho temana 11 ha re Bafarisi ba tswa, lentswe leo tswa ka puo ya Sekgiriki ke exhalation e na lentswe lena la going out, ba tswa e leng hore ba ne ba tswa ho hlaha dibakeng tseo ba dulang ho tsona ka sepheo sa ho ya tjheya le ho tshwasa Jesu ka dipuo. Mohlomong o tla makala hore ke hobaneng ke sa etsa thuto ya temana ya 2 ho isa temana ya 10. Mona ba tswa ba hlile ba ilo tjheha Jesu, ba mo tjheha ka dipuo, ba mo tjheha ka mantswe a hae, ehlile ba batla hore ba ne ba itokisitse hantle hore ba o fapanyetsana le yena. Hobaneng ke sa ka nka temana ya 1 ho isa temana ya 10? Temana ena ya 1 ho isa ya 10 e tshwana le temana e ileng ka etsa, thuto e ileng ka etsa nako e fetileng ena ya phepo le katiso ya mahobe, isa di dihlatswana. Ke bone e ka neng e ntse le ntho e tshwanang haholo, e batla e atamelane haholo, mekgwa ya teng ya tshwana le ha ho sa bolelwa manane a lekanang. Ke kopa re se ke ra ya ho yona thuto eno ya temana ya 1 ho isa ho temana ya 8 ya 10 mona kgaolo ya 8. Ke hobane ditaba tsa teng di a tshwana le thuto ena yane e bileng ka etsa ka katiso ya mahobe le dihlapi. Ke lona lebaka la teng re ne re fumana ho Mareka kgaolo ya 6 temana ya 35 ho isa temana ya 44. Ka fumana taba tsena di phethuwe ka tsela sa tshwaneng taba tseo. Mona moo ba kopang mohlolo kapa pontsho ke ka morao ho mohlolo wa katiso ya mahobe. Wa e bona hore temana ena ya 1 ho isa temana ya 10 ntse bua ka yana katiso ya mahobe ya suibile, re bua ka mahobe ya supileng, e bua ka dihlatswana tse seng kaenyana. Hantle bana ba etsa batho bana ba tswa kae ha ba e tswa tjena, ba etla
ka sepheo sa hore ba o tjheya le ho tshwasa Jesu Kriste ka mantswe moo, ba ne ba ya tswa kae? Monna wa sengodi ya bitswang Ntate Jill, Ntate Jill bongoding ba hae o re ba ne ba etswa mahwatateng a Magdala le Dalmanita. Ke a kgolwa wa e bona mona me e fellang teng ye ho tlo bitswe ka Dalmanita, ba tlile ho batla mohlolo. Bana ba bolellane hore ha rena tsela e ka ra motshwarang ka teng, tsela e ka ra motshwarang ka teng hore re batle a re nnehe mohlolo o makatsang. Mona wena momamedi le wena mmohi, dira tsa ditaba tsa tse molemo, dira tsa efankgedi tse ke tsena di batla mohlolo e entsweng ke Jesu, empa di phapanya ka hore tsona ha di a bona letho. Ke re dira tsena tsa efankgedi, dira tsena tsa lentswe, ditaba tse molemo tse tshwerweng ke Jesu, di bone dintho tse ngata tseo Jesu Kriste a di etsang e leng mehlolo, empa mona di phapanya tsa kwa e ka neng ha di ka tsa bona letho, ebe di re jwale ke hona di batlang ho di bone mohlolo. Di batla pontsho e nngwe e tswang lehodimong. Jesu a hana ka lebaka leo. Jesu a hana hobane Jesu o na santsa entse mehlolo e mengata. Easter le yona e ne a katiso ya mahobe ana a supileng le dihlatswana tseo ho fepa setjhaba se ngata hakalakalo ke yona mo itse le mohlolo. Fela ba re ba batla mohlolo o mong. Jesu a hana. Moruti, moreri, moefangedi, boikemelo ke ntho ya bohlokwa tshebeletsong ena. Jesu mona o bontsha hore a se motho ya ka iswang hodimo le tlase ke batho ka tsela efe kapa efe ka mokgwa ba ka ratang ka teng. Se dumelle hore ho be teng batho ba o isang kwana le kwana le wena. Ba lokela ho tseba boikemelo ba hae. Jesu a hana ho bolella. Mme he ha re shebe temana ena ya leshome moo, mme ba qala ho fapanya dipuo le yena. Sepheo ne le sona se bana ba hlile ba tle ka sepheo sa hore ba tla ba fapanye dipuo le yena. Bafarisi bana ba itokisitse bona moo hore ba ilo fapanyetsana ka mantswe le Jesu. Bana ba dumela hore ba itlhophile hantle, mme ba lokile hore ba ka hlola Jesu. Ba ne ba re seo bona ba tla se batla ho Jesu ke pontsho e tswang lehodimong. Ke a pheta hape hantle Bafarisi ba ne ba batlang. Hantle Bafarisi bana ba ne ba batlang. Tseo Jesu a seng a di entse ka pele ho bona ha di a lekana. Ho bona hantle seo ba neng ba se batla ho se bona. Bana ba batla ntho eo ka senkgwa tja ho thwe e spectacular, ntho eo e tlebe e kganya e supang mohlolo, e le mohlolo o hlahang lehodimong. Ebe moo he jwale ba thabile he ba re he ka nnete jwale o bontshitse bana ba re ba ke ba bona ntho e kang ho benya ho holo mahodimong, eka o ka be ho le teng ntho e kang dihadima tjena, empa ebe ntho e jwalo ke hona fela ntho e ka etsalang ba ka dumelang ho e fela. Jesu ke a tswang ho Modimo. Ba bang ba hlalosi ba supa hore Bafarisi ba ne ba hlile ba bone mohlolo ha ho fetjwa bongata bo bokalo ba batho ka mahobe a supileng le ka dihlapinyana tse fokolang. Bana ba e bone ho ke mohlolo taba eo. Bao bana ba tiisa hore pontsho
ba batla ho e bona, ba re pontsho e jwalo eo jwale ho bonalang batho ba lefatsheng ba jele dijo, batho ba lefatsheng ba ile ba kgodisa ka dintho tseo, ho bonahala taba eo ke pontsho lefatsheng. Ho a bonahala hore enwa o na le thomo ya modimo wa lefatshe. Ha ele mona a kgonne ho kgotsofatsa batho ka dijo tse a nang tsona, ho a bonahala o na le thomo ya modimo wa lefatshe. Ke ntse ke ya ka hore na ba bang ba hlalosi ba lentswe ba bontsha ba bona taba ena ka tshobotsi efeng. Jwale ba re ha ka ba bontshe pontsho ho tswa lehodimong, ha ka ba bontshe pontsho ho tswa lehodimong, ba ne ba re haeba ka fela a ba etsetsa pontsho eo e tswang lehodimong, ke hona fela ba ka dumelang hore ke Mesia. Basadusi bona ba ne ba tiisa hore ha ho Modimo o ka tiisang taba eo e ka bontshang Yesu le Mesia. Ke rata hore o di elellwe hore ha ntse re nyoloha ka efankgedi ya Mareka, o fumana dintlha tsa mofutafuta. Ha re ya temaneng ya 12, temana ya 12 e re Yesu a sisimoha moyeng wa hae a re, moloko ona o kopelang pontsho. Ka nnete ke a le bolella ke re moloko ona ha o ka ke wa newa pontsho. Ke hona mane mo ke itseng a hana, a re ka nnete ke a le bolella moloko ona ha o ka ke wa newa pontsho. A sisimoha moyeng. Hona ho etsahetse ka hare ho pelo ya Jesu, ha a bona bokgopo, a bona le boikaketsi bo ka hare ho bona. Jesu a re ho bona, moloko ona ha o ka ke wa newa pontsho. Ha motho bala Matthew kgaolo ya 16 temana ya 4, o re moloko ona o lonya, o mofebi, o batla pontsho, o mpa o keke wa newa pontsho ha e se pontsho ya Jonase. Ha qeta ho rialo, yaba wa ba tlohela, a ikela, a itsamaela. Momamedi, anthe moloko o ke o jwang? Anthe moloko o ke o jwang? Ha re bala ho ba Heberu kgaolo ya 4 temana ya 5, ke yo mongodi ho ba Heberu a reng ba keke ba kena phomolong ya ka. Moloko o ke moloko o e reng ha re bala mongodi se ngotsweng ke mongodi ho ba Heberu kgaolo ya 4 temana ya 5 a re ba keke ba kena phomolong ya ka. Moloko ona ke o jwang? Ke moloko o e reng ha motho bala Pesaleme ya 95 o utlwang mantswe a reng ke moo ke hlapantseng bohaleng ba ka, ke moo ke hlapantseng bohaleng ba ka re ba keke ba kena phomolong ya ka. Mohi, moloko ona ke moloko o senang teboho, ke moloko o senang kananelo, o sitwang ho appreciate dintho tsohle tse etsahetseng tse ntle. Ha o appreciate, ha ona letho, ha ona ke moloko fela o jwalo. Ba lokela fela ke ho newa pontsho ya Jonase, ke seo Jesu a se bolelang. Ba lokela ke pontsho, ho newa pontsho ya Jonase. Ha re ya temane ya 13, a ba tlohela, a boela a kena sekepaneng a tshelela mosebetsi. Seo Mareka se bolelang mona ke hore Jesu
o bone hore ba seng ba ithibile ditsebe ha ho se ka etsuwang ha e se fela hore ba lesellwe. Hantlentle ba itiehelang le ba manganga ba hanang ho utlwa, re lokela ho ba etsa jwang? Ha ho se ka etsuwang moruti wa heso, ha ho se ka etsuwang mmohi, ha ho se ka etsuwang ngwana mmoledi, ha ho se ka etsuwang ngwana moreri. Hobane ho tshwana le ha o ka re nkwe e fetole mebala ya yona. Ha o hotle ho ba fetola, ha ona ba fetola wena o le moreri kapa o le moruti. Ba ka fetolwa ke Modimo fela. Ha re ikgethela ho hanana le dikomelo tsa Modimo, ha re hanana le ho utlwa efankgedi ya Modimo ka Jesu Kriste, ha ho se ka etsuwang ha e se hona hore ditlamorao tsa semameli di tla lokela hore e be tsona tse nkang karolo, tse tla kgolwa ke motho eo a tla fumana ditholwana tsa teng tsa ho se mamele kapa ho iphapanya. Jesu a ikenela sekepeng, a ba siya hona moo, a tshelela mose wane. O siya ba dipelo di thatafetseng, o siya ba dipelo di sataletseng, di leng thata, a tshelela mose wane ho Betsaida. Ka nnete a ba furalla, a ba siya moo, a ya ka mose, moo jwale a tla tswela pele ho ruta Galileya yohle le ho phethatsa boprofeta ba Isaiah kgaolo ya 9 temana ya 1 e reng, empa lefifi le keke la nna la eba teng lefatsheng le leng tsietsing jwale. E re ka ha mehleng ya pele a swabisitse lefatshe la Sabilone le Neftali, mehleng ya qetello o tla tumisa naha e sikang le lewatle le mose wa Jordane, e leng Galileya ya baditjhaba. Ke mona boprofeta ba Isaiah kgaolo ya 9 temana ya 1, ha Jesu a ba furalla ba siya, ke ha a kena tikolohong eo e sikang le lebopo la jwale a qalella ho ya ruta ba tla amohela thuto ya hae. Ngwaneso, thuto ya rona e fella mona ka jeno. Ke ya leboha haholo, ke kopa re etse thapelo. Ntate wa rona ya lehodimo, re ya leboha ntate ka thuto ena, hore lemosa morena Modimo wa rona hore ka nako tse ding re ka nna ra nahana hore Jesu o tla re qeka, a re qeke, o sa re qekile ho lekane. Moo Modimo wa rona re hananang le lentswe la hae, Jesu ha etse qobello ya mofuta ofe kapa ofe. Re etse hore Modimo wa rona re dule dikelello tsa rona di fadimehile, re fadimehile moyeng ya rona ka bosebeletsi ho wena. Hlonofatsa moima le ngwana teng, mme o be le rona ntate, ka lebaka la Jesu Kriste yena e leng morena. Amen. Kgotso ya morena Modimo e be le wena. Kgotso.